duhagaze mu muhana w'iwanyu imbere y'inzu yawe hamwe na telefone yawe irimo ayo mavideo. Indubi urukingo canjo vaccine. Tuje kukubwira akamaro k'izi video ziriho zisohoka izufite muri telefone yawe. Akamaro ubwiza bwazo, ubwiza bw'izi video zakwirakwiriye isi yose nawe ufite. Ubwiza kuwazisohoye, ubwiza kuri wewe wazibonye, ubwiza bwazo nibwo tugize ngo uyu munsi tuje kukubwira. Wowe uyifite yawe cyangwa yabandi, tuje kukubwira ubwiza bwayo. Cyangwa utarigera uzikomesha gusa ngo ibyo bintu nti wobigira kandi ariko uzikomesha wowe ariko arabantu bariko bandika muri commentaire ngo reka babone. Eri wowe reka ubone. Reka babone. Nawe wandika ngo reka babone utarayisohora. Reka tukubwire ubwiza bw'iryo jambo wandika. Nkumi, mugore, kina mama, muvyeyi kazi, umugabo cyangwa umusore nakubwira ngo uteye neza. Uzibaza impamvu atakubwiye ngo utekereza neza, atibashije ku mitekerereze yawe, ahubwo akareba imiterere yawe. Mwaraganiriye mu inshuro zitanu, muzamuvugana kuri WhatsApp, muzamuvugana kuri Facebook, ahantu henshi. Akaguma gusa akubwira gusa ngo uteye neza, uteye neza, uteye neza, uteye neza nyabizo. Ewe ko tuza tuganira wumvisha amawazo yanje nanje numvisha yawe, kutarambwira ko ntekereza neza na rimwe, ariko ugahora umbwira gusa ngo nteye neza. Kandi ica gukundiye nicyo abashaka gukomeza kubona. Akunze imiterere yawe, ntakunze imitekerereze yawe. Yaba imitekerereza baguhamagara ngo yewe ngaho ngira inama kuri iri jambo. Uri mu gusanga ingo nyinshi, famiye nyinshi, urubyiruko ubunyine ruhe rushaka, ntirugishaka imitekerereze, ruri mu gushaka abageni bateye neza ariko bateye batekereza neza. Nawe yaraguprofise, yapfuye kubona uteye neza ariko utawutekereza neza, araguhamagara ngo nyohereza video. Nyonke nyoherera ibyo ngukundira. Nyohereza ibyo ngukundira. Uragenda ushaka ahantu hari itara rihera ibona neza nk'iri, ukandaho umwohereza imiterere yawe, kubera ko yabonye nta mitekerereze ufite. Uzumubwira ngo mbere yuko umbwira ko nteye neza, jubanza nambwire ko mfite imitekerereze myiza, ntekereza neza. Nimba imiterere yanje iruta imitekerereze yanje, aho ndaguha video. Abantu bose bafashe amavideo yabo bakayatanga, bafite imiterere myiza ariko nta mitekerereze myiza bafite. Abayabasabye bari babonye ko bateye neza gusa, bari bafite imitekerereze, ariko imiterere yabo bari ko bazisaba. Mutwe ngura muriye. Yarakurebye abona uteye neza ariko gutekereza si cyane. Araguhenda henda, umuha imiterere. Akubwira ngo uteye neza ngo urangize umuha imiterere yawe. Ubundi bwiza rero bw'ibi bintu nta kintu kiza gutyo gusa. Oya, nta kintu kiza cyama kiza gusa kidafite impamvu. Ndaco mbaye nibi. Ndaco naje mbaye nibi ku mutwe kuranja pe. Natekereje nsanga ikintu cyose kigira ubwiza bwaco n'ububi bwacu. Uri mukuza ugahura n'umugabo, ugahura n'umumama, ugahura n'inkumi, abato n'abakuru, umuntu akakubwira ngo ko ndajuguma nda mahoro mfite, ko ndakandagira simfate. Uri mu kuganiriza abapastere bakakubwira ngo tuko turagirwa gutya. Waganiriza abadiyakoni bakakubwira ngo ko turagirwa, ariko ngo izi video ngo tubona ngo ino periode y'amavideo ngo iratambutse, ngo yaje itajemo ngo nzoshima. Mukanya ugahura na evangeliste, ugasanga karagirwa atya. Niki evangeliste? Ngo nimbona ngo ino periode ngo iratambutse ngo nzishima. Tayanjijemo. Ugahura n'umuririmbyi rurangiranwa kuwowe wanyu, ukamusanga ari murayo. Niki vaccine yafashe. Iyo niyo vaccine. Vaccine zigutegura ngo witegure. Abantu benshi bari bihishe mu bandi. Iyo bagaragaye baza baca umugani ngo ubuye ribonetse. Iyo ribonetse ngo ntibarikicisha isuka. Mayembe. Ntibarikicishe mayembe. Oya ntakureba. Uba waribonye ngo hano haribo. Okay. So tukarica hirya. Okay. Cyangwa ukaryinura n'amaboko. Uzi ko hari abantu baba bicara agatekereza kabangwe se abantu bose twavuganye umwaka ushize. Twavuganye amavideo koro barasevinze se.
umukobwa ati runaka nari nambaye ihuzu we runaka nari nambaye ihuzu yo hepfo ariko haruguru sinari nyambaye runaka nari nambaye hose ni karavati we nta kibazo na runaka we nari isengeri yarasevinze se ukibuka bane ariko utari ufite ihuzu za nta huzu wari wambaye uyu runaka yo itahanze ayazahita ubwo nibwo bwo abantu bafite izosohoka iyo ntushidikanye kandi izosohoka kubw'impamvu zo gushaka gusevinga abandi batarazisohora no kongera kugusevinga ngo reke gusohora nyinshi no kugusevinga ngo uzosohore nyinshi. Hari abantu bari bari busohore video bari bavuze ngo ejo na gatatu nimvugana na Alexi ejo bafitanye gahunda yo kuvugana bari bafite gahunda yo kuvugana na Alexi na gatatu bizoza kuri video ariko kubera ibi byabaye ndakivu azoguhamagara kuri ni ubwenge imiterere n'imitekerereze byahuye connected ntakivuganye nawe ubu nyine umuntu wese karavuga ngo umuntu ari kuguhamagara telefone isanzwe alo bwana sifiwe amen ngo bimeze bitewa ni sawa none ko wabuze tukobye tumeze neza na madame nibyo yewe twazahuye yose yagabanutse ubwenge buri ku miterere umuntu wese karatekereza neza karasubiza neza kubera ko azi ko ibyo yavuga bihe biri kodingo kandi ibingibi turuzi uko abantu bitonze batangiye gutangira kuvuga neza batangiye guhamagarana noneho bambaye amahuzu ubu nyine ko uraje guhamagara ngo video ngo sawa reka mbaze nambara karuvati funge n'ububuto akanigiriza akageza dore nubwo bohe bwanga gufunga ariko akamagira atya akanigiriza ijosi akagira atya akavuga ngo ngahe tuvugane ngo sawa ngo ndetse reka ngo nzane n'abana ngo tuganire ibingibi nibyo Yesu ashaka nibyo Imana ibashakaho. Imana ishaka ko ibyo zose uza kuvugana kuri telefone uzumenya ko ibyo ugiye kuvuga bo bishira ku mbuga z'ikanisa bigahesha Imana icubahiro kuko Imana izina na biriya tuba dusacinga kuri Google searching ibyo uzusoma byose muri telefone yawe Imana ibihaye birebirya ibyo uzuvugira mu bwihisho nubwo bimwe byatangiye kuza ku mugaragaro Imana ibikeneye ngo ibyo wavugiye mu bwihisho ube wona bivugira no ku mugaragaro bibe bo biplayinga ibyo wavuze amatara azimije ube wo bivugira no mu isoko ube wo uhagarara ku gatuti ko mu isoko ukabivuga ibyo wavuganye na mujara wawe mwembi ube woza ubu ngubu rero niko bimeze kubera iki kubera zino video zasohotse umuntu wese karirinda uko agenda baciye amani ko barabahamagara akavuga amagambo ageze ba pasteur babahamagara kumva karavuga amagambo atengeneje ba president makorari ko barahamagara kamavuga gusa ngo allo ngo yego ngo turepeta saa 10 ngo none ni saa 10 ngo none bindi byo kubanza kunyuzamo gutya ngo atatera urwenya ndabyo nta mwanya tugifite allo yego mukozi w'Imana yewe niki ko wacu no kuri Imana ni nziza ibihe byose tuonyoreze video Imana ni nkuru Imana niyo kwizegwa nibyo gusa nizo zahindutse abantu bize nubwo hari ababikomerekeyemo nubwo hari ababisebeyemo ariko hari abo byarinze imitekerereze n'imiterere byahuye bijane yewe ko waciye bugufi niki ngo keneye kundi kodinga ari indirimbo ivuga ngo fata umwanya utekereze ngo kuri izo mbabazi ubu nifata umwanya witekerezeho kumwimika mu mutima wawe ufata umwanya ufata iwakati zino video zigusigira isomo kuragira ngo ziri amazi zitambuke gusa nka corona kakaduta nk'amacinya kakorera utangira umenye gukoresha telefone yawe neza. Alex nazo za guhamagara ubwenge bwawe uze wita bukubwira ngo ibi ngiye kuvugana na Alex ese bino ngiye kuvugana na Alex papa yobyumva umukobwa wanje nyuma yo kuvugana nawe akabishira hanze umukobwa wanje yobyumva akavuga ati muzehe ni sawa kabisa. Hari ijambo rivuga ngo turi inzandiko zihaye zisomwa n'abantu bose apana urwandiko wisomera wowe ni inzandiko zisomwa n'abandi
bamwe inzandiko zabo twoza tuja kuzisoma tugashiramwe amarineti ko bitaye bisome, bamwe ntibisomeka, bamwe ntitwonamenya ko ari igiswahili cyangwa iringara cyangwa urunyarwanda. Urwandiko rwawe rurasomeka nyabizo kuri urwandiko, dushiremo rineti dusome amakuru yawe, cyangwa rurasomwa n'abantu bose nkabijya bica munsi ya screen. Niba hari Imana yavuze ku buzima bwawe, hagarara ku musozi Nukurikiza bisohoza. Ariko gwa n'icizi ipfa kuba ariyo yabivuze, ihora ariyo kwizerwa, ntishobora kwivuguruza, nukuri zabikora. Yo ni vyiza gusa. Muhumure dufite Imana ikomeye, idashobora kwirengagiza zamarira yabera. Abakozi b'Imana bari hano ahangaha bahebagirwa batya, muhumure. Niba nta muntu mwavuganye video, ntarinda humura, ndayizasohoka, ntarinda humuri. Abantu bose ko baragirwa barya, imitwe yabariye, imitwe kirabarya. Nuko uko mu myaka yawe 5 ishize tuwizeye, mu myaka 3 gusa ishize tuwizeye ku buryo yogi gutya, mu myaka 2 ishize yawe bikwaye urayizeye uhagaze utya. Mu mwaka ushize umwe hari abapasiteri bavuga ngo mana ngo kuno kwezi ngo ni gushira, ngo video yanje ngo idasohotse nzagushima, nzatanga ihene, kuko arabizi neza ko yavuganye n'umuntu ukora video kandi ico gusa ntahamenya ko uwo bari ko bavugana ya muri codings. Nico cyakibatera ubwoba rero, nico cyabateye ubwoba. Uwo mwavuganye ntumwizeye ko yayisevinze, mwatandukanye atayisevinze. Ubu nyine ngo batangiye kubitwaraho neza cyane, nibaye ko barama bagenda gutya gusa. Abo bakoranye ibyitege nkeye karamuhamagara ngo ngo none ngo bitewa ngo nukuri ngo niba uyifite ngo turi inshuti pe, ngo nukuri ngo turi inshuti pe, ngo ntuyite hanze nukuri kw'Imana. Twarababwiye mbere ko hanze hari ubucuruzi, twababwiye ngo hano hanze hari ubucuruzi bw'amavideo. Ubu nyine kugira ngo nibiri hanze kugira ngo bayikubikire baragusaba ikiguzi, kandi ikiguzi kingana n'izina ryawe, ikiguzi kingana na titiri ufite. Nimba ari nini, niba uri pasteur baraguca amafaranga angana n'izina ufite n'igisebo wogira. Amande pastorale baraguca amande y'igipasteur. Niba uri ndetse z'abantu bano basanzwe ntizezi sohoka, we nta kibazo cyane, ko sohoka ziriya gusa z'abantu bakoma zibikupe zibisindira gusa. Nibo gatuzi. Noneho ikindi cyabaye ikibazo n'ukuntu wayo usanga abantu bafite aya manani yabo mu matorofone, cyangwa batazi ko abo bahuye bayafifite, ko baravuga gusa ngo yaba Imana yari imfashije aho ngo runaka nawe ngo ufite izina ngo kundusha bisohoke, kugira ngo byibuze iye niza ibe toto ibe gato paraporo n'izindi asega ko wabarengeye. Ko murumva yisigeze ko barasenga gusa ngo udufashe iya bishop, niya bishop isohoke udufashe, ya apotre niya kina mama mukuru isohoke, twebwe kubona ugwitwazo, twebwe abayobozi zacu nizisohoka zibe ntoya ntizitabweho. Baravuga ngo ni wende niya runaka yasohotse, niya runaka ko yasohotse jewe ndinde ngo yanjireke gusohoka. Ko murumva iwakati, ko murumva aho isigeze yayikonkoboka, kira konkoboka gukiganiriye. Mugabo umwe yigeze kuvuga ngo isigeze mu rukuca. Uriko si n'urukuca gusa, igeze mu nani neza irarenze, ubwino gucya burashize. Ejo twagumye kubabwira ukuntu ibi bintu byarenze Bibiliya yavuze ngo nta gihe kiriho ngo kitabayeho, ariko noneho ibi ngibi ntabwo byigeze bibaho. Mu byo Bibiliya yatangariye byose ikindi cyarimo nuko mu bintu byarishije Bibiliya umutwe, iki ngiki ndikibamo. Abatinganyi muri Bibiliya barimo, bahozeho Sodoma na Gomora, baratinganye bakoze ibindi byose. Uziko
uzi ko iki cyaha kiza kugira ngo kimenyereze icari gisanzwe kubu ubusambanyi iyi video ga niyo kera yabaye kaminuza nico cabaye kiba ubu nyine ko baravuga gusa ngo gufatwa donc gusambana mu ibanga ko baravuga ngo uyu karavuga ngo nta kibazo nguko ntoya y'amazi kurabona ngize isoni ngo ikibazo ngo no gufatwa gusa donc gusambana byabaye bito bigezeho gusambanira kuri televiziyo nibyo byagumye kuba ikibazo nibyo bitangaza abantu nibyo bigezweho naho ngo mwibanga ngo nifura ngo ntiwopfa kumubona ngo ntiwomubona ngo tuzamwumva ono umugabo wa ariko shitani donc yamenyereje icyaha Bibiliya yanze ko ari kibi iragifashira cyo ni gito iraza kuri none ni video no gusambanira kuri televiziyo gusa nico kibazo ariko ngo mwibanga kera yabimenyereje kirakungutiriza guca ushuyaya sinzirire azakuzanira imbuhu zanyamakara ukundi ukomere uragira inyana zasona nyoko nibyo karakungutiriza yaguhetse gucya karaguma gakungutiriza gucya karakuzungurukana inzu ngusinzi ngo iki ngiki uzamenye cyo ngo ntakibazo ngo iki ngiki ngo wapfa kuba ngo ntibakakubone uzirinde ntibakagufata donc ubu nyine ikintu kidutangaje twese nawe ni ukubikorera ahantu babiri ngo bakwifotoza reba ejo bundi hari umupasiteri bafashe ahasambanira ku musozi ntibatangazwa nuko yafashwe hayasambana batangazwa naho yari ko asambanira reverende nawe ngo reverendo komana donc stani nuko aza kungutiriza abantu ubu nyine gusambana biroroshe cyane igikomeye ni ukugufata gusambana ni video ubu nyine hari n'ijambo bari mu kuvuga kandi naryo rya shitanike ngo nta foto ntacyabaye naryo rije muri iyi minsi kiramara ameza riracari rishasha riravuze ni ukuvuga ngo ni ijambo rikiri bebe ni ukuvuga ngo nimba bari mu kwama bavuganaga iyo bagiye ngo ntunyize ubu nyine aho ngo ntunyizeye ngo pya ifoto aho bashaka bakifata ifoto bambaye ihuzu nk'uko ariko ngo ngwibutso bw'uwo munsi ngo nta foto ngo ntacyabaye nibyo byakuze bigeraho nawe kuyakuramo gutya kayiterera hariya akuze kwifata selfie gutya mwembi nta huzu ziri mu gituza numva mbitekereza isoni ziranyishe hano gusa mu gituza nguko sitani uko akungutiriza abantu icyo rero nikivaho rero cyatangiye kera hagiye kuza icy'ubutinganyi yego hagiye kuzica ubutinganya mutangire mubone video z'abagore babiri bahaye basambana mutangire mubone abana banyu b'abahungu n'abahungu umwe ari umugore undi ari umugore ari umugabo wundi Alex ari umugabo ari Alex nawe ndaco tutababwiriye hano kitabaye ibi byose twarabibabwiye mupfuka amatwi musiba amatwi imyaka 5 irashize dore iki ngiki naco aho turakibatangarije kwaza gatubagura ngo pasiteri yojana umuntu ku musozi umukristo wiwe mukazamukomesha ugakinga ugashira amakare yo hepfo ukantera amabuye duhuye ngo birabintume ngo gutukana ngo kuni gute none bari mugenda babamurura kujya kwa Nyamunyoni ziri mu bigori aho yabaza barindi nani mu bigori biheka yewe pastere hari uwo hano hakujya iwabo ngo yabwiye umukorara agiye gutanga sadaka imbara umukorara imbara umugore gusa ngo yaramubwiye ngo uzutanga isadaka nyuma aho pasteur ntukaza ugendera mu kavuyo kabandi nza nkunda ngo uzutuma ngushaka mu bandi kujya bazaza gutanga isadaka ari benshi banyuranamo ngo uzugenda nyuma baye baje gupfundikira ibiseke yani agende nyuma kugira ngo abone uko amwitegereza urebe nkuzuminge wenyine ngusikane mwikanisa pastere n'umuntu karabwira umudiyakoni karabwira umukristo we ngo nizoja gutanga isadaka uzoza ugenda nyuma y'abandi nkwitegereze neza dunia inatusu titwabibabwiye nyabizo imyaka yindi inatusumbua sana kimbilio letu ni wewe Mungu wetu wa vizazi vyote Mungu wa vizazi warehemu watu wako Baba
dunia hii inatusumbua sana. Kimbilio letu ni wewe, Mungu wa vizazi vyote. Kimbilio letu ni wewe, Mungu wa vizazi vyote. Kubona umugore w'imyaka 40 n'umugore mugenzi we bangana kabari yamuririmbana bombi bari mu mashuka bari bakora ivyangwa n'Uwiteka abagora babiri nibuca aho mubone amugabo n'umugabo. Impamvu tuvuga ngo muzabibona nuko ubu nyine bikiyabikogwa mwibanga ko birakogwa biriho ariko bigiye ubusambanyi bwahozeho aho ubu nyine bukaba bwaje kuri televiziyo n'ubutinganyi buriho muri aho mu ikarisa ry'iwanyu burahari ariko ntiburaje kuri video ntiburaje kuri kamera nabwo buzaza timuraburebera kuri screen mwanyu nabwo buzaza nabwo ko buraza bwiteguye none bumara kuza rero gusambana umugabo n'umugore kuri video kuri televiziyo bizama bibatoto niko satani azagenda azamuka mu maklasi azagenda kura usambana byahoze ari bibi ngo buce biba byiza zasimbuwe no gusambana bakagufata ubu ngo gufatwa birasimburwa na video kuri kamera kuri televiziyo none kuri televiziyo kugiye gusimburwa n'ubutinganyi no uzuvuga aravuga ngo unabonye kuri televiziyo ngo runaka baye basamba ngo umugabo n'umugore ngo ntisawa kabisa kandi ibiga ntibagirega ngo bizoza bikogwaga n'ababandi bo hanze ninde wo hanze ukibintu ware mu batu bako baba hanze habaho yari imbwa gusa ngo nabaroje ibiga bizoza bikogwa n'abakorari n'abapastere bariya bari muri n'abaramyi na za worship team ariko abo baramyi Monishi yaravuze ngo wanamwabudu nani niryo swali gusa niryo swali jibu wanamwabudu nani wanamuko baramusifunde yarakubajije n'ubundi uramusubiza swali none kareveronde aho wabwiye umukristo wiwe aho nguzo utanga isadaka y'abandi ngo ndebe uko uteye aho bombi nawe akemera akazatanga isadaka nyuma iyo bahuriye ku gatuti baye baramya banamwabudu nani cyangwa iyo batahuriye mu maturo baye batanga amaturo aho iyo bahuriye ahandi kuratekereza ko biza bigenda gute banamwabudu nani ngiri giswari uri mu gusanga abantu nabaririmbyi beza ariko sa baramyi beza ugasanga abantu naba pastere beza baricaye baraberewe bambaye kororome ariko ntibaye bapastora neza mu nama zabo urabona baricaye baraberewe ariko gabarebe ko barapastariza neza nimba hari ikintu kigoye kibi yewe ninde wakoze ibi ngibi video ninde wazuvugana n'uyu ngo ni pasteur cyo kintu ndicari gikwiriye pe ahubwo abantu bari bakwiye kuvuga ngo pasteur nabimenya none ubu nyine pasteur arimo kuvanga abakristo nibabimenya zarahindutse indu zose satani yarabicuritse byose ko birava imyuno byose ko rirava imyuno itorero ariva imyuno bararicuritse gucyo ko rirava imyuno abakristo bari mu kuvuga ngo ngo pasteur we ngo pasteur wacu we nta kibazo ngo turaziranye pasteur nawe akavuga ngo abakristo banje nibabimenya mu gihe abakristo bazaga bavuga ngo pasteur nabimenya kurumva isi itageze mu rukuca itaradorongeye kandi urukuca nago garo barucurana abakristo banje nibabona video yanje nambaye ubusa nimba ari uzi ko abakristo bari mu kureba pasteur wabo gucya bakabona video ye yambaye ubusa bwaca bakongera bakamubona hayabwiriza bakamuyobegwa yambaye costume tibamumenye jega nguzi ndahuzu wambaye pasteur narahumiwe ka urukuca rugeze mu rundi neza ibi nuko rero satani azagenda amenyereza ibintu bibi tugenda tuvyita vyiza kandi mugire ngo ubwo tutakivyita vyiza tutakivyita bibi ngo byashize ububi oyaye ni satani abizera umwami Yesu abagitaramye
abakiri baracabibona ko ari bibi, baracabona ko ari bibi. Biriya byose wowe wamenyereye wagiye usuzuguruka bugeze muri kaminuza, hari abandi batarabitinyuka, kandi Bibiliya iracabita bibi. Hari abataratinyuka gukora ubusambanyi, ariko wowe ugeze gusanga ubwo ntarakora ubutinganyi ngo nta kibazo, njewe ndi sawa. Naho ugeze mu gihe abandi baye bavuga ngo gusambana n'icaha. Wewe si icaha, icaha ni ubutinganyi. Warenze gusambana mu bwihisho, warenze gusambana kuri video, bari mu kubona nta kibazo. Ugeze muri 4 ku butinganyi. Nabwo ga uburimo gusa ntiburagaragara. Ugiye kwinjira muri 5. Ibi tuye tuvuga biri mu gukogwa, biriho mu matorero, mu makorari no mu ministere. Ibi tuvuze nikigisha utazi. Hari ico utarabona, hari ico udafite muri telefone yawe. Ngo yaye ngo urabona ngo nini na nini, ta nini na nini, hariho nini gusa, nini nimwe. Hari nini nyine. Tugana rero ku umusozo tuganaho, bino bintu bisige isomo muri wowe, byagusigiri ko bihe bisohoka kandi bigikomeje. Ndetse n'uwo musengana n'uwo muziranye ejo bundi zasohoka, uzabikuramwe irihe somo? Nico gusa isomo wabikuyemo nuko wavumbuye ahantu ho guhisha muri telefone yawe. Nico gusa wabonye gusa, ese baza bayita hadi, ni ngo harding, imba ari hadi. Nico hariho guhadinga gusa ama video, nico gusa wowe wabikuniryo somo wavumbuye ubwihisho. Wowe vyashikiye aho tibikongere nawe usome. Wowe ubifite bikubera isomo ko ukubifite n'abandi bokugira izawe. Yego, nirinde uzuvugana n'umuntu wambaye. Ikindi nuko twababwiye ko byatumye abantu bose bakanura. Abantu bose bagize gutya bose. Nti wabonye ko wahamagara umuntu akavuga makeya, wagize ngo ni ngaye pimo hamagara Nyabizoza ko ufite urebe kwa kwitaba. Hamagara Alex urebe, ubu nyine ndibigiye bikunda. Karakubwira ngo mwandike, kandi mwandike. No kwandika nabyo nizabona sifiyo gusa, ibintu byose byahindutse kandi ni byiza kubera ko byahinduye, byakubisa akanyafu abari bakiri bazima, bari bakiye bahumeka. Umwami Yesu abagirire neza kandi abiteho cyane. Amen.